Status pitu nang pitapam radio Sara Teknika Media Informasi lan Edukasi sikit tembang saking tatuaning Nusa Dua Bualu. Sane sampun tembang ring acara Taksu Bali rahinane sane mangken. Ayo sama Teknika sane mangken titiang suksarahang untuk beli durusang. Inggih matur suksema inggihan galah. Inggih idedane para pamiarsa sane terus nesihin titiang sane nyarengin ring acara Taksu Bali ring radio Suara Teknika. Sedurungne lugrayang titiang aturang pangastung kare Om Swastiastu. Angayu bagia aturang titiang ring idedane sareng sami sane preside iring titiang lintang ambare laye ring rahines kadimangkin titiang lan sawitran titiang jagi nyobiahang lan nelatarang ninin indik daging lontar usade taru premane. Nanging sedurung punika titiang jagi nyihnayang pedewekan titiang sareng kalih titiang Imadewira Wartane SPD penyuluh Basa Bali Provinsi Bali sane poleh amongan ring Kelurahan Penarukan Kecamatan Buleleng. Kesarengen antuk semeton titiang Gede Haryuda Pratama SPDB penyuluh Basa Bali Provinsi Bali sane poleh amongan ring Desa Jineng Dalem Kecamatan Buleleng. Inggih idedane sareng sami sapunapi keh daging lontar usade taru permana puniki ngiring sarang-sarang piar sayang. Bali antuk budayane sane adiluhung katah makeh pisan meduwe tata cara metetambahan utawi usade. Wenten sane kesurat uyaden tan kesurat. Nah silih nunggilnyane inggih punika pustaka lontar utawi manuskrip usade taru premane. Lontar puniki ngeninin indik yogan ide empu kuturan sane preside mebawasan sarang sarwa taru utawi entik-entikan saha nguningayang kewigunanyane soang-soang anggen tambe ring anak sane sungkan utawi lare. Nah daging yogan empu kuturan puniki raris kesurat malih oleh putran ide sane mepesengan Prabu Narayasa. Lontar usada taru premana puniki pinake silih sinunggil warisan budaya sane sampun keanggen saking nguni oleh para penglingsir sami ring sejroning nambanin penyungkan. Lontar usade taru premana puniki dagingnyane wantah nyobiahang rauhing nelatarang kewigunan sehananing taru utawi entik-entikan sane preside keanggen tambe penyungkan ring angge sarire imanuse. Yening selehen penyungkan ring lontar puniki kekepah dados kekalih inggih punika sekale lan niskale. Penyungkan sekale inggih punika panes, mising, kokoan, lan lung utawi patah tulang. Penyungkan niskale inggih punika kepongor, bebainan sane kebaos penyungkan niskale utawi penyungkan magic. Sarwa taru sane kebaosang ring daging lontar taru premane preside keangen tambe ring mekudang-kudang penyungkan sane lumrah keangen tambe merupe kepertama akah saking wit taru punika
babakan utawi carme utawi kulit saking taru punika, daun utawi daun, bunga utawi sekarnyane, buah lan panguntat engket saking taru sani kebaosan. Nah, saking mekudang-kudang taru sani kebaosan punika pikenoh utawi gunanyane wenten tetiga. Kebaos ring lontar puniki taru sani meduwe engket putih mesawang barak punika gunanyane panes. Yening taru sani engketnyane putih mesawang gadang gunanyane dumelade utawi sedeng. Selanturnyane yen angkatnyane putih mesawang biru punika gunanyane dis. Sane kebaos guna iriki yening kebaos ring bahasa Indonesia punika khasiat. Wenten sane merupa khasiatnya panas, wenten sane khasiatne sedang, wenten sane khasiatne dingin sapunika. Nah, lanturang titiang wenten 182 taru sane munggah ring lontar usade taru permana puniki. Sahananing taru ketahnyane ring pengusadan Bali preside keolah menados, loloh, boreh, sembar utawi simbuh, tutuh, tampel utawi tempel lan panguntat merupa ses. Inggih idedane para pamiarsa sareng sami punika preside tatarang titiang indek kesukseman utawi unteng lontar usade taru permane indek kewentenan sahananing taru sani mungguh ring lontar usade puniki jagi ketelatarang oleh semeton titiang. Inggih galah waliang titiang. Itedane para pamiarsa sareng sami sane mangkin lanturang titiang jagi nelatarang ngenenin indek kawigenan taru sane mungguhing ring lontar usade taru permane sekadi puniki. Titiang itaru Jepun, daging titiang panas, don titiang numelade, kulit utawi babakan tiang panas, engket tiang panas. Titiang dados anggon tambe sungkan wangkong. Ambil babakan tiang dagingin pamor bubuk raris anggen bore. Kaping kalih titiang itaru pucuk, pamrat titiang tis, kulit titiang tis, akah titiang taler tis. Titiang dades anggon tambe ring jatme sane beling, mangge gelis lekad. Anggen daun titiang bejak lantas saip tur dagingin taluh anyar raris inum. Kaping 3 titiang itaru sembung, gunan titiang panas, don lan akah tiang dumelade. Titiang kaanggen tambe panes dalem. Ambil don titiang anggen loloh, dagingin pisang batu, asem, isen duang yes lantas intuk, sarin toyane raris inum. Kaping 4 titiang taru lili gundi kebo, gunan tiang panas, don titiang tis, kulit utawi caman tiang dumelade. Ambil don tiang molas bidang, dagingin kesune jangu, lan yeh cuke raris ke anggen boreh panyungkan rumpuh. Titiang itaru tingke, gunan titiang dumelade, don lan babakan tiange dumelade. Nanging akah lan engket titiang panes. Titiang kaanggen tambe wong rare sane durung kepus pungsed. Ambil daging buah titiang, uleg ngantos dedek, dagingin lengis nyuh, raris oleh sangring pungsed i rare. Kaping 6 titiang itaru lemo, gunan titiang panes,
babakan tiang dumolade akah titiang panes sakewanten akah tiang tis tiang dados keanggen tambe panyungkan bileran utawi semutan ambil babakan titiang lantas uleg keanggen loloh kedagingin yeh cuke mice gundil solas kaping pitu titiang itaru ke cubung gunan titiang panes kulit titiang dumolade don titiang tis akah tiang dumolade ambil akah lan daun titiang ke anggen loloh dagingin antuk tuye sane wenten ring jun pere sane kapulihang ring setre punike anggen tambe ring jatme sane keni penyungkan bebayi utawi pepasangan selanturne titiang itaru base gunan titiang panas titiang dados ke anggen tambe panyungkan limuh utawi ngelimuh pingsan ambil daun titiang sane ngude dagingin talo siap madu isen 5 ies lan ke anggen loloh selanturnya nih titiang itaru kelor gunan titiang tis engket titiang tis lan akah titiang panes don titiang tis titiang dados ke anggen tambe panyungkan mate ambil don titiang dagingin juok lengis lan uyah areng lantas saep toyani anggen tetes mate selanturnya nih titiang itaru jempiring gunan titiang panes akah titiang taler panes angkat lan babakan titiang dumolade ambil sekar titiang anggen tamberare saneten arep mangan ke anggen nyembar utawi simbuh ke dagingin buk undag meten dagingin asaban cenane Pamiarsa sami sane sampun bersida nyarengin parikrama acara taksu Bali puniki wantah asa punika presida titiang sarang kalih nyobiahang turun latarang ngeninin indek daging lontar usade taru pramana janten akeh makakirang iwang atur titiang sarang kalih iwawu ngiring idedane sarang sami antuk punika titiang ngelungsur gung rene pengampura mugi daging untang usade iwawu presida mawiguna ring idedane sarang sami maka penguntat atur peputang titiang antuk ngaturang parame santi om santi 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 om.